Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni 22 April 2026. Seperti biasa, untuk kita buat technical analysis, kita nak buat trading journal ni untuk kita punya own purpose education lah. Kadang-kadang saya just share pada korang untuk dalam masa yang sama korang pun boleh belajar sesuatu lah daripada apa yang saya kongsikan ni. Okey, semalam pergerakan market menunjukkan bearish untuk harga emas. Semalam open price 4823 and then dia punya high 4832, kemudian turun 4702. Biasanya market ni saya panggil consider sebagai market sehala lah. Disebabkan hari Isnin hari tu kita ada confirmation di mana yang saya bagi tahu kita ada gap. Bila terjadinya gap ni, saya punya bias is simple. Turun kepada paras 4762, lebih kurang dalam 6 ke 700 pip ataupun 7430 point. Jadi bila terjadi macam tu, saya punya bias ialah fokus kepada direction untuk short ataupun sell lah. Tapi memandangkan waktu Asia bila harga turun gap kan macam tu, kebiasaannya saya takkan terus entry. Saya akan tunggu opportunity dahulu, saya nak tunggu confirmation. Di mana confirmation berlaku semalam. Kalau kita tengok harga untuk semalam waktu Asia dia telah liquidity ataupun order have been taken, dan kemudian kita dapat confirmation di mana harga mula turun pada waktu Asia and then naik and then continuation. Okay, this part is MAD, manipulation, ya. Accumulation, this part is accumulation and then kemudian distribution. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya ni saya panggil setup MAD. Setup MAD ni, bila dah masuk waktu golden hours, yang kat sini kita dapat confirmation untuk kita go for short position. This is distribution. Biasanya kita nak entry di bahagian distribution lah, ataupun kita boleh cari peluang di bahagian accumulation. Accumulation ni kadang-kadang dia jadi sideways. Sebelum dia break certain level pada harga tersebut, kita dah cari direction. Contoh yang berlaku dekat sini. Okay, kita yang berlaku kat sini, this is a basically accumulation lah. Jadi harga bermain dalam satu range. Harga bermain dalam satu range. Kemudian kita mendapat confirmation harga turun di dalam paras 4776, membuat satu impulsif turun kepada 4763 and then naik semula and then continuation untuk ke bahagian distribution. Okay, dekat mana kita punya entry? Biasanya entry kita di dalam zone accumulation yang saya cakap tadi tu lah. Bila harga masuk semula ke dalam zone accumulation, kita akan cari entry di sini. Okay, kalau kata certain people nak gunakan kita punya Fibo untuk measure di mana nak ambil TP, kat mana nak put SL, biasanya saya akan ambil waktu the highest London session lah. Kalau waktu highest London session ni saya akan ambil ni. And then kemudian harga yang turun tu, and then kemudian entry point di sini. So kita akan dapat pullback. Okay, kemudian kalau you nak go for lower time frame untuk dapat yang lagi spesifik confirmation pun boleh, tak ada masalah. Point direction yang saya selalu ajar ialah A, B, C. This is D. Okay, this is A, B, D tidak boleh melebihi daripada B. Ya, okay. So, time dia senang for you guys to understand lah. A, B, C, and then kemudian D. D ni kita panggil distribution lah. Okay. So, biasanya D ni tidak boleh melebihi daripada B. Kalau D ni melebihi daripada B, bermakna accumulation ni dia masuk phase gagal ataupun setup dia fail lah. Fail setup. Kebarangkalian dia akan naik dan menembusi semula harga high yesterday. Okey, bila kita dapat confirmation kat sini, kita punya entry macam mana? Okey, kita go for lower time frame, kita boleh pakai kita punya Fibo, formula Fibo 100% pullback, di mana kita punya short di sini kita buka pending order. Okey, kemudian kita punya take profit. Okey, dekat sini risk reward ratio kita akan dapat 1/3 risk reward ratio. Contoh korang risikokan dekat sini 100 USD sahaja, bermakna 100 USD korang bahagikan dengan korang punya entry stop loss 1320, korang akan dapat korang punya lot size. 100 bagi 1320, korang akan dapat lot size korang ialah 0.07. Bermakna korang hanya risikokan 100 USD saja. Daripada sini korang nak kira keuntungan korang, korang kena darabkan 0.07, darabkan dengan korang punya profit taking 4878. Korang akan dapat profit lebih kurang 369 USD.
Okey, bersamaan dengan RM369 darab dengan 3.9. Jadi kalau korang risikokan RM400 dan korang punya profit ni risk lah, and then profit korang, reward ialah RM1439. So bermakna satu setup sahaja kita dah dapat profit lebih kurang dalam RM1439. Simple, mudah sahaja, tak perlu layer-layer banyak-banyak. Kita dah identify kita punya risiko. Pertama sekali kita dah ada kita punya confirmation. Kemudian kita ada kita punya setup. And then kemudian kita kira kita punya risiko dan kita punya target dekat mana kita nak target profit. Jangan kita layer sampai kita margin call. Jadi dengan adanya benda ni kita lebih sistematik supaya kita tak over leverage kita punya account. Kalau kita tengok kat sini, gold is down by 2% yesterday. Kalau kita tengok waktu semalam, gold and silver drop as war tension. Precious metal fell back in reaction to higher tension in lead talk to potential end war in Iran and reopen of Strait of Hormuz. Benda ni ialah sentiment. Okey, bila kita baca saja kita dah tengok dah, oh, ni waktu pukul 2.39 petang waktu Malaysia, gold and silver drop as war tension ratchet up. Okey, kalau betul kemudian kita tengok lagi dia punya news. Tengok kat sini pula. Ni pada hari Isnin, nampak? April 20. Sebab tu saya kata kita nak trading ni kita bukan sahaja technical sahaja, kita fokus kepada sentiment and fundamental juga. Fundamental news ni bila ada data yang masuk ataupun rate news lah. Itu kita kena fokus. Yang ini lebih kepada sentiment. So kat sini hari Isnin pun kita dah ada fundamental yang kita baca April 20, 2026 pukul 3.30. Gold fall as Hormuz tension send oil higher. Okey, harga emas jatuh disebabkan tekanan di Selat Hormuz menyebabkan harga minyak meningkat. Gold price fall after news that the Strait of Hormuz was closed again send oil and gas price higher, reviving concerns over inflation. In early Europe tradings, gold futures in New York are down 1.3% to $4,815 per troy ounce. Maknanya kat sini kita dah dapat sekilas pandang pun kita dah tahu dah harga emas akan jatuh disebabkan tekanan di Selat Hormuz. Jadi kenapa kalau kita dah baca benda tu kita dah ada bias, kita still fokus nak go for long position. Jadi dekat situlah cara untuk kita gunakan sentiment, gunakan technical analysis untuk kita find direction, bias. Okey, hari ni April 22, 2026, pukul 12.30 hari tadi. Trading economy, gold rise as Trump extend Iran ceasefire. Okay, gold rose. Rose ni maksud mengembang lah. Gold meningkat above 4,750 an ounce on Wednesday, recouping some losses from the previous session. Macam semalam lah, previous session maksudnya mengembang ataupun meningkat disebabkan extend ceasefire with Iran. Although plan for a second round for peace negotiation collapse. Trump said that he would delay further strike until Iran present a new proposal and negotiation are concluded. Okay, still gold is currently down nearly 10% since the conflict begin. Maksudnya kalau dalam keseluruhan harga market untuk emas ialah bearish. Kemudian kita baca lagi untuk updated news pukul 3 petang tadi. Gold rise as oil price is after US ceasefire tension. Okay, gold future rise more than 1% as oil price slip after the US extend ceasefire. Sekarang ni harga emas didagangkan kepada harga $4,785 a troy ounce waktu early Europe. Untuk hari ni, kita nak mencari confirmation dahulu. Sekarang ni kita ada confirmation untuk waktu London session. Okey, kalau kita tengok dekat sini waktu Asia meningkat, kemudian waktu London Open. Okey, London Open di sekitar kawasan ni dan London Low di sekitar sini. Saya tandakan sini dulu. Waktu London Open and waktu London Low. Dekat sini kita dah boleh fokuskan untuk cari entry zone. Sebab apa saya cakap cari entry zone? Di sekitar London session ni, dia ada MAD ataupun EMD. Okey, sekarang ni kita di dalam fasa zone manipulation, accumulation and kemudian distribution. Yes. Kat mana kita nak tengok kita punya harga ni? Kita kena tunggu harga ni break dahulu yang kat sini dan retest mula untuk target the new high. Kalau price naik macam ni, korang boleh entry at the current market price ataupun korang boleh buka dekat 50% daripada fair value gap yang macam saya bagi tahu tadi lah. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita set alert, kejap lagi kita tengok. Saya punya fokus ialah kepada short. Tapi kalau sekiranya price menembusi sini bermakna direction akan berubah. Saya akan target kepada open price. Simple as that.
kepada 4722. Kalau harga naik ke atas, saya akan target ke bahagian 4820 ataupun 1-to-4 risk reward ratio. Kalau price break ke bawah ni, ya, menjadi bearish, saya akan target kepada open price 4722. Simple as that. So, tak payah pening-pening. Kita dah ada satu. Kita dah ada confirmation, sentiment. Kita pun dah ada setup di mana kita ada manipulation and kemudian sekarang kita dalam zone accumulation di mana harga bermula dalam satu zone sahaja. Dan kita nak tunggu confirmation sahaja sama ada harga naik break ke atas ataupun harga turun ke bawah. Kalau harga naik ke atas, ini kita punya direction. Kalau harga turun ke bawah, this is kita punya target 4722. Okay guys, sambungan daripada pergerakan market yang saya buat tadi, yang saya marking tadi, seperti biasa waktu London session yang tadi kita bincang, yang kita jangkakan waktu London session, jika harga naik melebihi daripada waktu London session ni, kita jangkakan harga akan meningkat. Okay, kalau kata harga tembus pada bawah London session, ke waktu golden hours ni dia dah ada menunjukkan harga dah buat penurunan daripada harga 4753 turun ke paras 4739. This is indicate daripada 4753 kepada 4739 kita dah dapat satu momentum bearish. Tapi di mana kita punya entry? Okey, kebiasaan entry kita tunggu dia pullback dalam zone yang ini ialah setup, manipulation, accumulation and distribution. Okey, MAD. Jadi dekat sini kita fokuskan kepada tadi manipulation and then accumulation and then entry untuk go for distribution. Okey. Jadi dekat sini kita punya entry yang kita fokuskan entry dan target kepada open price. Di mana kalau kita go for lower time frame, kita ada entry di bahagian sini dalam golden hours di antara London session dengan US session. Di mana kita ada confirmation satu di sini ialah fair value gap. Kita punya position entry di dalam fair value gap, kita punya stop loss di atas entry zone dan kita punya take profit di bawah di dalam target open price. Which is kat sini kita punya entry terisikokan lebih kurang dalam $100 untuk kita dapat risk reward ratio 1-to-3 risk reward ratio. Bermakna kalau kita risikokan $100, kita akan dapat lebih kurang dalam $300. Bermakna RM1,168 untuk satu setup sahaja yang kita entry untuk hari ni. Macam mana? Korang rasa simple tak? So kita tak perlu nak layer position kita, kita hanya perlu open position pending order satu position di mana kita punya target, kita dah aware kita punya risk and kita disiplin. Bila market favor kita punya direction, jadi apa yang kita perlu buat ialah kita biarkan saja market tu ke direction kita. Itu sahaja daripada saya. Semua ilmu yang saya kongsikan ini adalah pandangan perspektif my personal of view sahaja. Saya akan kongsikan lebih banyak trading journal yang saya punya entry untuk korang sama-sama belajar daripada sini. So dekat sini korang boleh follow saya punya channel dan follow saya punya link di Telegram. InsyaAllah saya akan letakkan link Telegram. Jadi dekat situ kalau korang ada sebarang pertanyaan berkenaan setup, macam mana nak entry, kita tak nak lah dalam kita punya entry position kita ni, kita layer and kita tak control kita punya risk. At the end, kita punya account run out. Okay? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Kita tunggu pada besok hari.